Ndoda bothi uyakuve. Bethi ngizakuwe. Ndoda wena, yekela ukumbiza ngosithaba, sekundaba ezizwa. Indaba ezitha vele. Kanti ngithe makana amadeba lentela ayikho kahle kayenzile. Ukuthi sithi ukuphula amarules sekazobeka wena esihlangene. Sekangayi esihlangene. Amadeba kade ngimbona. Yazi konke ukuyibona ukuthi wena njengoba sosesihlalweni ukuthi ama-rules wakho azoba njani. Khona manje sesisabuke itopo ngenxa yani yalabantu ababambana inkunzi. Make kushilo, akukho lula. Akukho lula. And okokuqala ngibona ukuthi uhamba naye izolo ngibonile uhamba naye and ngiphethe engathi ngibamba naye ngezansi kahle kahle ubani singaphakathi kwami nawe sikosana ngabheka inkinga lo muntu lo bengihamba naye yabona kusuke sathintana kwaba ngathi sibambene yaphela ngithanda wena bambo ya uthanda mina but ama actions awabonakalisi uyakhuluma ukuthi uyakuthanda but awabonakalisi uyaxolisa asibambananga ngezandla lo muntu usuke sathintana ukuthi mina ngisi awusisi andike kuzongibonisa ukuthi angithanda mele ukhethe phakathi kwami nolunye mele ukhethe phakathi kwami nolunye awukwazi nje awukwazi sikubonakala ngathi ngislim akunayo la mara uyazi ukuthi ngithanda wena ayiki into uthanda mina but ama actions awabonakalisi ukuthi mara asiki isidingo bheka asiki isidingo sokuthi lokho isida uyangiyeka ke okay isida uyangiyeka ukuqhubeka nolingile khetho kodwa nje fast okay sana sami ngikhetha wena but lento ngiyaxolisa ke Isdoda umcineni ngimake ngimqiniso la mina leyo ya Ashman naleyo yakelo ya wena wazela ukuthi uthandana nale ntombazana simfonela make uyayibamfo awuthupi shutupis asiye somcheka lapha ngubani sakufonela ubambi ngisachitha isikhathi ngomntwana yabona nazi sithole samba yamakeba nawo bathina yini ngani bafuna ngibangisa maye ukuthi nginomuntu akusamelanga ngijabule meluze ushayela ingqondo ngilana ungibangisa bafuna asibangisa ngoma uthi lesagoja hayi ngiyajala
Hawu yo, yekelani le nto nenzayo yini manje? Hawu, angazi ngimphele. Yeah. Njalo wena every time ngibona nje uyamisa yini Ne-reason ukuthi bangimisa. yabona i-friend yonke lento ngimisele yona about makeba ngicongiphe nayo le appetite ayikho mama base make it snappy ke bro hi nyali bakuloye ngam wena ne Bayokulinga ngakusi art. okay ngiyothola kanjani ngikubeni ngithola nomngane wakho ngifine ngithola nayo uzomlaza for wena Sukumu uyangibukisa ngabantu yo makana umntana unjani okanjani utalo ba Seliyaphela uthando Angithi okoqala wena wadlala ngami Imizwa yothando kwamdela ngayo Angithi okwesibili waphinde wadlala ngami Mina ngakuthanda wena badlala imizwa yami ngakuthanda wena badlala uthando lami ngakuthanda wena badlala imizwa yami yo angithi sekusele kuthi ngabe uyangithanda angina ngidlulile lapho angithi sekusele kuwe angithi sekusele kuwe ngabe uyangithanda Baby, why wabamba umuntu wami kinzakalani like what is going on? Koma ini umuntu kabani futhi? Wena makeba kuzwa zonke into engenzele zona. Ngase ngiqala umntana ngenqa yakho. Usicela ukuthi you are a man. Like wena unothando for mina. But wena ngibonisa uzongithithela na. Uthi wena Mina baba, angenzanga nento. Umuntu wakho ofikile la wathi unama feelings. Yayi wow. Mbonile from the start ukuthi ngabone. Mara nawe thole lapha yana. Mara